शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय। নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰো সকলো কুশলে আছে। মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। শিৱৰাত্ৰি চলি আছে, কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আপোনালোকে চাগে শিৱ মন্দিৰলৈ গৈছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে, শিৱক নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব প্ৰাৰ্থনা কৰিছে চাগে। আৰু শিৱ ভক্তসকলৰ বাবে এইকেইটা দিনটো খুবেই মানে ভাল লগা দিন। আৰু মোৰো শিৱৰাত্ৰি মোৰ খুব মানে ভাল লগা দিনৰ ভিতৰত কেইটামান এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনকেইটা। মই কেনেদৰে শিৱৰাত্ৰি পালন কৰিলোঁ, মানে কেনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিলোঁ আৰু ক'ত গ'লোঁ, সেয়া মই এই ভিডিঅ'টো দেখাম। তেন্তে আহক, দেৰি নকৰি, এনেইতো বহুতখিনি কথা ক'লোৱেই, আৰু দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া মন্দিৰ গৈ আছোঁ। আজি মহাশিৱৰাত্ৰি। এয়া আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছতে পামগৈ আৰু আমাৰ মন্দিৰ স্থান, শিৱ মন্দিৰ পামগৈ আৰু। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा शिवाय शंकरा तेरे जाप के एया मजा भोलेनाथ शंकरा चलिए सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं भी आँख मूंद के चला। এয়া এতিয়া শিৱ মন্দিৰ পামগৈ আৰু অলপ দূৰ আছে। जोत में सारा है मेरा तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा এয়া আমি शंकरा जय त्रिलोक শিৱ মন্দিৰ পাই গৈছোহি। शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा এই অলপ আগত शंकरा रुद्र পাই গ'লোহি। এয়া এয়া আমি শিৱ মন্দিৰ পাই গ'লোহি। মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ মই দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে পূজা অৰ্চনাও মই দেখাম। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু ইয়াত তিলৈজান মাছপথাৰ শিৱ মন্দিৰ। ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता। আহি কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া আকৌ, আহি কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া আকৌ। मोतियाँ हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख दिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा। আৰু আমাৰ ভাগিন चंद्रमाला लाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में प्यास क्या और तुझे जटाओं
दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा कृष्ण এয়া हरे मांग कुछ तूने से तुझे दिया हे शिवाय शंकरा समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा अमृत से भी मैं बाट के বাই বাই কেনেকুৱা লাগিলে আজি মন্দিৰলৈ গৈ तूने खुद पिया মন্দিৰলৈ গৈ কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া আকৌ भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा